Bafana murisi bagenda baririmba bafite umunezero bonabera basamurwa
Batara muri isi, bagenda baririmba, bafite umunezero. Tega amatwi ngo numve bavuga, batura basiwe, batura beho basiwe, batura beho basiwe, batura beho basiwe.
Amen. Murakoze Imana ibaheze umugisha. Tugeze mu mwanya wo gusenga. Dusengera uyu muryango kugira ngo Imana itange ihumure. Bwana sifiwe. Muri bimwe uzanteye kunezerwa nuko hari icyo nakoze nk'umushumba wa Alexis kugira ngo Alexis abeho. Byenda iyo ntaza kubana n'abavandimwe ari ukuntu umutima wanje wari kuba umeze. Haleluya. Kandi nashimira abashumba dukorana, twakoze uko twari dushoboye. Hari umunsi bamujanye Kenyatta bamwanga kumwakira, bamuzengurukana mu bitaro, baja Keyu biranga, arataha. Bimenye tuja mu turamutwara, umutima urambwira ngo ikintu kibusabwa basaba kugira ngo n'umwana yinjire ibitaro. Abo turi kumwe nibatakibona ndagitanga, ndatanga izo mfite, ndengeho mpamagare pastoral dukore muri konte y'ikanisa kugira ngo n'umwana abone igitanda aho twifuza. Cyaje kuboneka. Kuba twarabanye n'abavandimwe, mwana wacu twagerageza kumwitaho ko twari dushoboye nabo ko bari bashoboye, kubera ko yabija kuba ari amafaranga umuryango wa Gasita n'umuryango wa Gasegege n'umuryango wa Nsambura twari kuyabona. Amen. Kuko narababwiye ngo bire uko isoka, uko biri zazisoka, uko izasoka ingana, uwo munsi Nsambura yiteguye gukora. Ariko ndashima Imana yakoze ibyo uzagombaga gukora. Tadeni uyu mwana tumufiteho ngo ntacyo twaramureze, no mu bugwayi bwiwe tumwitaho. Tugiye gusengera uyu muryango. Ababyeyi b'uyu mwana bari mu minembwe. Kubura imfura yawe n'abandi biragoye, kubura imfura yawe nabyo ntibyoroshe. Reka nze gusaba abashumba bari hano batambuke. Abashumba mwese nimutambuke. Arakoze umushumba, Imana imuhe. Baje gutanga mpore umuryango w'Abasita mukomere. Kubura umusoro ukiri muto ntibyoroshe, ariko kandi twihangane dukomere. Umuryango w'Abasegege mukomere, umuryango wa Nsambure mukomere kandi mwihangane. Ndaza kuvuga nyuma, reka nsabe Munyamara atambuke hano abe nkubabwira mu ncamake ko umwana yarwaye, hanyuma nza gukomeza n'ibindi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ndaza kubivuga kuko umuyobozi avuye kuvuga mu magambo ahinnye kugira ngo tutaza gutwara umwanya. Nkuko abenshi bagiye babimenya, uyu mwana yaje ari umwana muzima ava mu rugo nkuko twese twagiye tuza. Hano hari abavandimwe ba se wabo, turi benshi. Araza nk'ibisanzwe, twese dukomeza kubana hano, ndetse bigera naho aza muri rino torero ari umwana muzima ukomeye. Iminsi ikomeje kwicuma,
yari umunyeshuri ngo ageraho aravuga ati ndashaka gukora. arakora igihe kirekire pe. Iminsi ngo yigira imbere atangira kugwara, aza gwara akumva umutwe uri kumurya, mu nda akamurya agacika intege. Ibyo bintu abikomerezamo, ariko tukamuvurisha nk'ibisanzwe, ariko ntibe ingwara isa naho iremereye cyane mu buryo ishobora kwitsa umuntu hasi. Agafata imiti n'ubundi ubuzima bugakomeza. Mu minsi ishize rero mu kwezi kwa karindwi, muribuka benshi igihe umuyobozi wacu Nyarugabo yari ari hano, niwo munsi yahamagaye Mbonigaba aramubwira ngo ari kumva atameze neza, ati none nagerageze aze amurebe. Mbonigaba aragenda nk'ibisanzwe ngo ashike, aramubonye asanga n'ubundi ibyo yamubwiye ari ukuri, atameze neza kuko yaribwaga mu nda n'umutwe, bikageraho imbaraga zishira akananirwa no kugenda agahita yicara. Muri uwo mwanya rero Mbonigaba yahise amuzana ngo agere mu rugo, kuvuga gusa no kuhagaze yama amema. Uwo munsi hari ku cyumweru, bukeye kuwa mbere tumujana ku bitaro, hari muri Germany bafashe ibipimo, bavuga kuko umwana basanze afite ibikomere mu mutwe bifite amashira. Nuko noneho bagerageza no kuvuga atahari, bitewe n'ukuntu mukomeza kudusobanurira, bishoboke kuko harimo n'igituntu cyo mu maraso cyangwa se cyo mu mutwe. Nuko noneho ngo barangize kumupima gutyo, baratubwira ati kubera kuko twebwe tudafite ahantu dushobora gucumbikira umurwayi, reka tubahe ibitaro mushobora kuzojamo kugira ngo bakomeze bamukurikirane. Mu by'ukuri baduhaye transfert z'ibitaro byinshi bishoboka kandi bikomeye, natwe hano twemera Kinyata ntibzakunda nk'uko pasiteri yavuye kubivuga, tuja KU, tuja Mama Rusi, tuja Mbagazi, tuja no mu bindi bitaro mu mujyi, nabyo ibyo byose ntibyakunze, igitanda nticabonetse. Iyo minsi yose tukamutwara, igitanda cabura, tukamugarura hano kubera kuko atari umuntu wari kurara mu nzu, n'ubundi tukamuraza muri dispensaire bagakomeza bakamukurikirana kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bwitabweho. Bukeye noneho turasubira kandi dufata icyemezo cyo gusubira muri Kinyata, araraho, bamuha igitanda. Bukeye bakomeza kumuvura uko bari bashoboye. Nyuma yaho, nyuma y'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, habaye kuwa mbere w'ubushize, umwana asa n'ugiye muri koma, aryama rimwe tiyongera gukanguka. Araryamye, mu by'ukuri twagiye tuhagera agashoboka, ariko bamubayeho cyane ni Mbonigaba ndetse na nyirarume, nibo bamubayeho buri gihe. Natwe twarasimbukaga uko tubonye umwanya tukahagera. Nuko umwana ahita asinzira. Tugerageza kubaza abaganga ati se ni gute umwana asinziriye, bigenze gute? Abaganga baratubwira ati mu by'ukuri nta yindi miti idasanzwe twamuteye, kuko abantu benshi wenda twatekereza ko kuko hari bashobora kuba bamuteye anesthesie wenda igatuma asinzira. Nyuma baza kutubwira kuko nta miti idasanzwe bamuteye, ahubwo umuti bamuteye ni umuti usanzwe wo kumisha ibikomere yari afite n'ubundi mu mutwe. Nuko baratubwira ati uwo muti kubera uburemere bwawo, umuntu ashobora gusinzira iminsi 3 cyangwa 5, ndetse yewe bishobora no kugera ku cyumweru. Iyo minsi 5 irashira, bigeza ku cyumweru kirange. Yasinziriye ari kuwa mbere, ngo habe kuwa mbere wundi umuntu kandi arongera afungura amaso arabona.
mu by'ukuri k'umuryango k'inshuti k'abavandimwe twari dufite icyizere yuko ubwo yagaruye nk'ako kantu twari dufite icyizere kuko azakira. Bibayeho bukeye asa n'ugize nk'umuco mu maso, turavuga ati mu by'ukuri icyizere cyo gukira kirahari. Nuko habaye kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, ngo habe kuwa gatanu afatwa n'ikintu cyo guhumeka nabi, agahumeka ntiyitse umwuka. Twebwe dutekereza kuko hari ibyo bintu bishobora kuba byatewe n'imipira bari bamushize mu mazuru, kuko atari afite ubushobozi bwo kurya biciye nyine mu nzira zisanzwe twese dukoresha. Dutekereza kuko hari iyo mipira ariyo yamuteye ko guhumeka nabi. Tugerageza kubwira abaganga ko bamukura mu iyo mipira, ariko nabo nyuma baza kubibona kuko umuntu n'ubundi ari guhumeka mu buryo bw'insigane ntiyitse umwuka neza. Baza kubimukuramo, noneho biba ngombwa kuko bamushiramo bombone. Ubwo hari kuwa gatanu no kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Ariko ababayeho iyo minsi yose babonaga n'ubundi hari ikintu cyahindutse mu bijyanye n'ukuntu yari ameze, kuko uko yari ameze kuwa kabiri byari bitandukanye n'uko yari ameze muri iyo minsi yindi yakurikiyeho. Nuko habe kuwa gatandatu baragenda, ku cyumweru, kuwa mbere turagenda bisanzwe. Muzi kuko ibitaro byinshi byaha ntibyemerera abagwaza. Abantu baragendaga bakirirwayo bagataha nimugoroba, tugasiga umurwayi araho. Noneho kuwa mbere turamusiga nk'ibisanzwe n'ubundi, ariko tumusiga mu ihari itameze neza, ariko dufite icyizere yuko umwana wacu azakira. Mu gitondo cyo kuwa kabiri umuvandimwe Nyirarume niwe wabyukiyeyo, kuko natwe twari dufite kugenda uyu munsi. Nuko wagereyo agerageza gushaka aho umuntu ari, kuko sare bari bamushizemo no ku gitanda bari bamushizeho yasanze ntawuhari. Ngo barangiza arabaza ati se byagenze gute umuntu wacu ko tutari kumubona? Mbere yaho ariko bari bahamagaye Mbonigaba, telefone ntiyabasha kuboneka. Nuko babwira umuvandimwe kuko umwana yarangije. Rero mu by'ukuri abaganga bakoze ibyo bari bashoboye, twarakoze, umuryango warakoze kugira ngo ubuzima bwa Ndabarishe bwongere kandi bugaruke, ariko ntibyabashije gukunda. Abaganga nabo bakoze ibyo bari bashoboye kugira ngo bagerageze kuramira ubuzima bwiwe, ariko ntibyakunze. Ico nico gihe Imana yari yaramwandikiye. Muri makeya uko niko umwana yagwaye biviramo n'urugendo rwo kuja mu ijuru. Rero ndabihanganishije umuryango mwese, mukomere, itorero, inshuti n'abavandimwe mwihangane, murakoze. Narakoze, ndizera ko amakuru muyamenye mwese. Rero nta kindi gisigaye no kubyakira gutyo twese uko bimeze. Ndashimira itorero rya Ensemble kuva ejo mu gitondo baduhamagaye ko umwana yarangije guhera kuri bishop n'abapasiteri bose n'abakirisitu twirwanye Kenyatta. Tubihaye agaciro, Imana ibahe umugisha. Twara tuvuye twese nimugoroba hafi saa 12. Urumva kuvuga ngo itorero guhera ku mushumba mukuru n'abandi bose bamaze kumenya amakuru mu gitondo, twahuriyeyo twese. Imana ibahe umugisha kandi mukomere kubura urugingo rumwe muri mwe. Umuryango wa Gasita namwe mukomere, kandi turabashimira abantu bahabaye uriya mwanya uzugora. Umuryango w'Abasegege harimo umusore Nyirarume niwe wahageze mbere, nahageze bari kumwe na Mbonigaba. Uwo wahageze mbere uwo mwana Musegege sinamubonye, umusore nguriye ukomere. By'ukuri twasanze hari arimo itari nziza, uzikuye usura umurwayi ariko ugasanga adahari, ni ikintu gikomeye.
ariko ndamushimira mu by'ukuri byarakomeye nta kundi yari kugira kuko ibyari byabaye n'Imana yari yabiteguye. Hanyuma rero nk'umuryango turabashimira abantu bo mu karere ka Kasarani abavuye mu tundi turere twose, nabonye abashumba ba apotre, ba pasiteri, amarevera, abandi bose bageze hano. Turere mwavuyemo ntavuze amazina, Imana ibahe umugisha kandi tubihaye agaciro kugira kwanyu hano kudutabara. Kubona abantu biza bitanga n'inko bigatuma n'umuntu akomera. Ejo twiriwe Kenyatta nibyo nari mvuze, hari abantu babuza abantu benshi twarimo tuvugana na Bishop. Uyu munsi ni nka kwa kundi kandi twahiriwe, kwa kundi ni benshi. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri Kenyatta uzugira ngo abantu nta muntu usigaye hanze, waba hanze ukavuga ngo abantu bose ni amahoro. Rero twe tukiri bazima turi hano dushima Imana kandi nibinashika ko tugenda niko bibe bimeze. Niyo nzira usarire inzira Imana yaciye, usanga Imana tuba turirimbana ngo dukumbuye mu ijuru, ariko yabitaracishaga mu rupfu. Karaba nk'indi nzira ucisha tudapfuye, ariko gasiko sinjo bihindura kandi sino bihindurwa ubasha simbufite, ariko gusa navuze ububi bw'urupfu, aho duca gupfa, gutandukana n'abavandimwe, gutandukana mwabanaga, ukuntu bimera nabi. Ariko mu by'ukuri niyo nzira ya twese, niyo tuzaca, niko bizagenda. Turiho none, ejo ntitubizi ko tuzaba duhari. Vuga tugomba gukomera tukabyakira. Mbonigaba na madame ndetse na famiye ya bugufi muzakire, ndetse Imana ifashe n'umubyeyi ahari uri ruguru. Pastor yabivuze, kutabona imfura yawe cyangwa gufusha imfura yawe ntunayishingure, murumva namwe ko bimeze. Ni ikintu gikomeye, ariko Imana imusanga ahari kandi muhurize ko azi n'inzira. Hanyuma rero ikiriyo kirakomeje, ibyo twari twagiyemo none, dushimira Bishop yabidufashijemo mu telefone. Ntibirakunda neza byose, bire ni ndende, yaramazemo ukwezi kuzuye ari muri Kenyatta. Ibyo twibwiraga ko ishobora gukora hari bitarakunda, kuko urumva nta safite hano uri ku cyangombwa cye. Shaya Mbonigaba yari ariho nayo ntari ku cyangombwa cya Mbonigaba ntahari. Kuvuga rero ngo Shaya yandika ibyo bintu biragorana. Nibyo twiriwemo n'ubu turacabirimo, mukomeze mudusabire bikunde kuko bire ni ndende cyane. Kuyivuga ko biradutera n'ubwoba, ariko Imana irahari. Rero dukomere twese kandi dusenge. Wenda tuzakomeza tubabwira amatangazo ku mbuga n'abapasiteri banda uko baza gutegura amateraniro, ariko ibindi dukomeze dufatikanye gusenga, Imana ikora ibyayo. Ahasigaye murakoze, Imana ibahe umugisha. Umuryango ukomeze mwihangane, kandi murakoze kutubwira makuru kuko benshi ntibari bayazi. Hanyuma nk'itorero, urumva umuryango turatubwira umunsi bazashingura. Ku cyumweru tuzakora amateraniro yo guhumuriza uyu muryango, kuko bisanzwe bikorwa mu karere. Iyo buca bashingura hazahaba andi materaniro, umuryango bakawuheza umwanya ukavuga. Ku cyumweru nibwo umuryango uzaduheza amatangazo yo kuzasoza ikiriyo, tuzongera kandi tubabwire uko bizaba bimeze. Rero reka nsabe umushumba mukuru Bishop aze adusabire umugisha, kandi mwumvise ko na bire ikiri hejuru. Dusenga Imana kugira ngo nako gasigaye gacemo, kugira ngo Sha yishyure iyo bire. Urumva nitayishura biraba birebire, kandi itayishuye mwitegure gukora. Mwitegure gukora. Umuryango wa Gasita mwitegure gukora. Umuryango wa Gasegege mwitegure gukora. Umuryango wa Ensemble mwitegure gukora.
akarere ka Gasarani umwana wabarizwamo, mwitegure mukore. Rero reka muve hasi hanyuma umushumba asenge dutahe. Uhoraho Nyagasani, turashima cyane kuri uyu mwanya mwiza. Uyu ni umwanya wateguwe nawe, kubera ko umunsi waremye Alexis wari uzi ko iherezo ryiwe rizaba uku ryabaye. Turashima ku ijambo, turashima ku bantu bose batuye amaturo, turashima ku bantu bose babaye hano ndetse n'abadukurikiranye, abaririmbye, ibikorwa byose byakozwe, ari abavuye kutubwira amakuru n'amatangazo ndetse n'umuyobozi wa gahunda. Abantu bose bahereza umugisha. Dukomeza no gusabira n'umuryango, haba umuryango umwana avukamo impande zombi ndetse n'itorero, twese ndasaba ihumure kugira ngo rigende rigere kure, rigere ku babyeyi aho bari, ubashe kubahumuriza. Nanone turacyari mo tugandarira Alexis, komeze kubana natwe. Ibikorwa byose biha bitegurwa, uhereye kuri iyo bile